Belebî neran demekê da li Bakurê Kurdistanê xeldaketiya qadan parlamenterên Dem Partiyê Civaka Sivîl piştevaniyê ji Rojavayê Kurdistanê dikin û li dijî hêrişên li ser Helebê ne lê li ser aliyê fermî da salata Tirkiye piştevaniya hêrişên ser Helebê dike heta daxwazê ji hikûmeta Sûrî dike eger ew daxwazê ji Tirkiye bikin amade ne mir bi milê wan li dijî Hesedê tev bigerin. Sinan Çîftîyorek parlamenterê Dem Partiyê li Wanê digelmeye. برای سینان دماتا باش به حالویست هری داویه یا ترکیه صباراتی روشا حلبی شیخ مقصود اشرفیه گلو گله سپاس مرحبا سپاس ایرو امز لوانه مشیان لدیجی و کمی هیرش هتشی شرمزدکم هتشی و پشکریه بدن گله کرد تاغا حلبی سری de ezbayı vereceğim emvi heyreşi bütündü şermezar dikin ev heyreşe be hak be nehak ve be hukuke. بله Dibircin ki Halebe li tağı em ben Eşrefi û Şeyh Mesud Kurda li vê derê li dijî arteşa Sûriye li dijî devleta Sûriye vek provokasyon pêk anîne. Ev di kopta vire dereve êkî provokasyon pêk anîn li dijî gelê Kurda ji bo dijî her de tağı gelê Kurdan e. Em baş dizanin ki li demeka nîzik da yekê Nîsanê 2025 da peymanek li ser wê pêk hat li hev dikirin ve arteşê Kurda lorda derket ger asayiş li orda bimiyana. Bimana li wê li hev dikirin. Lê îro ew peymana yekê Nîsanê kîp weke bên têk dibe eşkereye xweyekî arteşa Sûriye hikûmetê Sûriye wê nas nake peymana dehê adarê zî nas nake. Sivê êvarê dibin xuseriya Rojava nas nake ew di kopta dereve gerek serî de em bayî bêjin. Îro esas arman çi ye? Ceribandina li olê rakirina wek em bên destkeftiyê Şeyh Mesud û taha dinya Eşrefiye yani Kurda ew ceribandineke gaveke yekemî ne eger bi ser kevin xweyekî esas armanc hedefa wanê esas xuseriya Rojavaya statê wê olê rakir. Lê bangeme li wê re em dibin ki qet di vê saetê şinda li vê dextê şinda Kurd Rojava li başûr êdî demeka nîzîke li em bêjin li Rojavayê Kurdistanê bê statû newin. Ji bo wê serî de bangeme ve spas ji bo Rêzdar Mesud Berzanî ra spas ji bo Rêzdar Talebanî ra Bafî Talebanî ra demirdest mana piştgirî da berxwedana gelê Kurd ê taxa Helebê ê taxa Eşrefî û Şeyh Mesud ew gelek girîng e bangeme hemû wek em bêjin her çarpaşê Kurdistanê re gerek dilê me piştgiriya me têkuşîna me ji bo em bên ji bo piştgiriya gelê me hatine dokpêşkirin navbera بله Helebê بله برای سینان Li اف روشا کل سوریه هیه سالا که در باز دکه افدا سالات که هیه و که تا به حتی شب نافکری ایدی بردام روشا سوری روشا که مروی گله که مترسی داره جبری خراب تره بری خواب که چب سری علویان اینا چب سری درزیان اینا او سری کردان تینن کیش او نینه او دا که بنا تاخین کردان کیش او دیمن تراژیدین پاراوین سوری و سویدا جاره کدن بین دوباره کرن قتل عام بهته کرن خلق به اوای که حرامکی بهته کشتن بهنه در بدر کرن توزانی جی لجم کردان ناموس شرف هبون چند گرنگ گل چافمو گلین سردست و گلین پیکاتین دوره یعنی اف گروپا هیچ دسپلینا کو پرنسیپی وانینه تکبیر آلی دیدن ایدی گرم بچن خلقی بکشن قتل کن تاچان گرنگه همو هولک بهته دان افرونه داد گلو Gele spas dikim ev diyarê eşkere ki ew êrişa armanc dikin ki wek gelê Kurd li wê derê bi zor û zordestî bi qetkirinê li taxa Helebê derxin li taxa Hird taxa derxin bi hezaran bi sed hezaran gelê me here ku derê gel pêçeke gelê sivîl e êrişa gelê sivîl dikin ew dünya alam bayî dizane ki li wê derê gelê sivîl e bêçeke tenê wek em bên aşayîşa wana heye
evzi lidici em ben arteşa Suriye kat tüşek nekriye arteşa Suriye o ilk pişkiri dedin vi. Mesela ten arteşa Suriye'nin ne? Avna daha zarmanj dikin ki Kurda le Suriye seransel Suriye o taybetiz le kuşeri rojava be statu beylin. Le av sve ibare dibejin ki provokasyon. Kurda provokasyon kiriye, sedeki provokasyon kiriye. De kok da ev derebe car dibejim. Mugotu zaman provokasyon arteşa Suriye ya gredaya heteşe ev dikiye. Ev peymane fırnasına kiye. Ya dehe adarin ya yeke nisani. Derdi kule van çiye. Derdi kule devlet dağırkera çiye. Tırsavan çima herizede bu. İro çavevan hele ki le Hüseyin Rojava hele ki guhevan le İraniye. Lorjorata Kürdistaniye. Debejin ki eğer siber rejima despot ya bakın ben rejima mullah elbeşe evçak vekmine Azerbaycan vekmine kan ben Belgistan Kürdistan bu hadis statü jibove çavadakine şutodakine dahazdakine ki Hüseyin Rojava statü kurdu. Beli برسیدان اف پرسه گلک دی دوباره کردن هلبته حتی شالیه چاو دیران جیبه گلو ما کردان چش زهتل مافقه خواستیه که افلاتین سرده جوان بترسن کرد سر آخا خانه شوان راسن ترین دیرو کاوان شارستانیا تاوان گفنا شپیوان شیوان همو گلین سردستین دوری گفنار تره بو يعني كرت بس آشتیه جانه که برومت براتیه مافقه چند خواه زمان خواه تشتكي دي ناخوازن بو اوقاس ترسوان جا كردان هيجلو او gelek pirseka giringe maratava ve lütfüde tırsın Kürt ki hadis statü döbün lurjalata nabi li başûrê Kafkasya hetani Misrê bi wekem bên dibên ya bi nirxê nû derdikevine holê. Çinin ew nirxê nû bi prensîbê nû Kurd dibêjin ki ey İran, ey Türkiye Sedde hun hırdı devleti dizi hun yek perestin. Hun dibên yek millet yek ol. Le em hin xalî devletin ne devleta sermxuzî ne cadizim el Kürdistan'a here meçu got mego Kürdistan'a herem Kürdistan'a hemû gelan û baweriyan mekir bahçe û zeviyê gelan. Demokrasiye ve işte. Lokoseyler Rojava zaten peyman eve. Tir saman dibên Kurd ki xadî statî bûn evne li dest meda dibêjin ya serî de Türkiye ez li herema rojalata navîn de ilk xadî demokrasiye herî zêde ezim Kurd dibêjin ki em asla demokrasiyê bilind dikin. Yek va tirsa mana vaya ya dudu eğer Hüseyin Rojava xadî statû ve ev şax rojalata Kürdistan zî destî wî diguhî da îlam ev xadî statû ve ji bo vê Türkiye zî mecbûr e ki gav bavşe. بلي بريسيدان جيلك رابوية نفشك رابوية نفشن هاي كردان نفشن هاي كردان بهنا آزاد كريه نفشك مجيوان جلك وكريه باش تدقه آلیه برانبر چند نتوا پرستو نجات پرستو دجیوان با او جیل سر دوزاخا اوقاس نتوا پرستو نجات پرست دبن و اوقاس جی برگریه لخوا دکن هیدی بیاته که بزرب و زنگی بصدام بدهان ساله بصدام ساله اف ملت تتقر کرن شناف برن چه بدست نخستیه ناوشون دویت اشتاکی دست بخن آن پیوسته گلی کرجیک مینا همو گلین دوره بمافقه بگه گلین سردستین دوره وی که قبول کن چمکو بنمای پرزگیری کن روش حالات نوین چاره سر نکرین وی پرسیه نیک پرسیندن اف پرسیه Geli Kürt İro şında bi daha salın birda şında rojalata navîn bê statû ne ve îro bê statû nave sibe ihtimala ki mezinekî serî de Hüseyin Herema Kurdistan bu hadî devleta sermixwe. Mesele çi ye? Mesele yek megoya li nirxê Kurda. Kurd dixwazin demokrasiyê bilind bikin. Kurd dixwazin wekem bên xwedî statû bin xwedî mafê xwe azadî bin ku sed û heftê salin xebatê wî pêkînê ew xes bedel dan. Wî şinda gav nabije. O ya girî zî ev e ki Kurd dibêjin ki em dixwazin rojalata navîn bi mafê xwe bi we re têkildar bin. Em dixwazin biratiye, em dixwazin aştiye mayînde, lê aştiye mayînde, biratiye mayînde bê kabûlkirina milletê Kurd, bê statebûna milletê Kurd,
سبب بيسر خبونا ملت كرد قد نابه برا devlet vay baş bizanabın eğridi Kürt çidekin bira bakın şıka zor desti Kürt beşinde gav nabıcı بله bak hemeş böyle Kurdana em devin ki her çarpacayı Kurdan diaspora gel İromlu beden her du tağime nav hala bedanın du divi ek devin Kürt provokasyon dikin bira neni ki bedene xo bira neni ki bedene xo kaki provokasyon edike ya da dengi bak hemeş cadı دستی و دم باند کن جهان را تایبیتی را اروپا بله را بره سینان دبیجن که من بدنه برخوردن گلی کرد بره سینان چیف تیورک پارلمانتاری دم پارتی لوانه گلک سپاس